Rwanda, we're here for you, helping your real estate dreams come true. Buy or sell, invest with ease, your trusted partner for every key. GC Gisenyi. Bantu mumaze iminsi muduhamagara mutubaza ibanza by'amakeye, ibanza biri ahantu heza, ibanza biri i Rubavu, ahantu mumiturire, ahantu ushobora kuza ugatura ndetse ukumva utuye neza cyane, ukaba utewe ishema n'ahantu utuye. Uyu munsi turi hano i Rubavu mu Byahi muri Buhaza, ahantu heza cyane hafi ni neza moteri, ahantu ushobora kuza ugashyira inzu yawe. Reba neighborhood ya hano hantu harimo amazu menshi cyane. Ikindi kandi muri kubona ko ikibanza tubazaniye ni ikibanza gikora ku muhanda. Hano hepfo ni amashuri, hano hirya naho ni amashuri, hari imbere muri metero nka 200 niho hari UTB ishami rya Rubavu. Muri kumva ko turi ahantu heza kandi tubazaniye ubuso bugari, ubuso bugera kuri 350 ku mafaranga meza cyane, ahantu ushobora kuza kubaka inzu nziza ndetse ugatura neza cyane. Kuri $22,000 urazizana tuguhe kino kibanza. Ikibanza kiri ahantu heza ku muhanda, ahantu uza ukahita ukorerwa mitasiyo ako kanya. Uraduhamagara kuri izo nimero uramutse ushaka kugura kino kibanza, ndetse no ku bindi bisobanuro ushobora no kudusura ku mbuga zose dukoresha, haba Instagram, TikTok, YouTube, mbese social media zacu dukoresha. Amazina ni Gisenyi Komisiyoneri ba GC. Let's build a better tomorrow with GC today. Gisenyi Commissioner GC.